Haleluya bene data, bene wacu bo muri Kristo Yesu. Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Muraho neza muri byura. Ndiza neza ko mu mwuka mukomeye no mu buzima busanzwe mukamukomeye. Imana nihabwe icyubahiro. Mwene data urimo uranyumviriza, nje kuguhereza itangazo, nje kukubwira itangazo, kandi nje kukubwira niwemera uremera, nutaryemera urireke, ariko hazagera igihe wicuza, hazagera igihe wicuza uvuga uti iyo namenya nkumva. Bene data, turasoma ijambo riri mu gusubira mu byagezwe igice 21 ku murongo wa 5. Gusubira mu byagezwe igice 21 ku murongo wa 5. Umukristo nyakuri ukuntu aba akwiye kumera murakuzi, cyangwa se mvuge ngo murabizi. Yamara muri ko murabyirengagiza kandi mubizi. Mwene data urimo uranyumviriza, urazi ukuri ukuntu bukwiye kumera, ariko wakuruwe n'isi, wemereye isi kigutwara, yamara wibagiye ko iyi si utazayigumamo. Wibagiye ko iyi si uzayivamwo ukagenda. Gusa nje kukubwiza ukuri, niwanga ukuri rwose dore n'ibyawe. Gusa amaraso y'abantu ntago azamparurwaho, kubera ko nzaba nshikanye ubutumwa bwiza nk'uko Imana ibikeneye. Iyo ndiko ndakuburira, ndaguhanurira ngo niwihane uve mu byaha, nuko ari wo murimo nahawe kugira ngo mpanurire abantu bave mu byaha. Wewe rero niwaza ufata ubutumwa ntanga ukawufata minenegwe, ukiyumvira ko ataco buvuze, ibyo n'akazi kawe, n'akazi kawe rwose. Gusa uwo nahanura kumva kanumvira kandi agakora iby'ijambo rivuze. Yesu nashimwe cyane. Abantu bariko baragira iki? Bariko barayoba kubera ababayoboye. Muriko murayoba kubera ababayoboye, muriko murayoba kubera abapasiteri babayoboye, ariko ndakubwire mwene data, kizwa ku ruhande rwawe, nukizwe ku ruhande rwawe. Abapasiteri babayoboye nta kuri bababwiza, ese ntago babwiza ukuri, kandi ukuri barakuzi ariko ntago bashaka kubivuga. Barazi ukuntu umuntu w'umukristo koko w'ukuri abakwiye kumera, abakwiye gusa, abakwiye mbese kugenda, ariko ntago babishaka kubera ko bakuruwe n'iby'isi nabo ubwabo. Gusa mwene data, wewe uri n'ugutwi, nimba uzi koko kuri umukristo nyakuri, ndiko ndavuga umukristo nyakuri, nimba koko uri intama y'Imana koko, nimba koko uri intama ya Kristo by'ukuri, ukumbure ugende uko Kristo ashaka, ukumbure use nk'uko Kristo akeneye, ukumbure wambare nk'uko Kristo akeneye. Haleluya. Kubera ko baruzuye mu rushengero, ariko ntago ariko bose ari intama za Kristo. Iwanyu mu rushengero baruzuye ni benshi, ariko ntago ariko bose
ari intama za Kristo. Yamara uwo bafite ubwenge akwiye gushaka Yesu ku gatwe kiwe. Shaka Yesu ku gatwe kawe. Yesu umugendane. Yesu abe muri wewe, akuyobore. Iyo umuntu yakiriye Kristo, by'ukuri hari ibintu amuhindura. Iyo umuntu afite Kristo muri we, hari ibintu byinshi Kristo agenda amuhindura n'ibitari muri Bibiliya, akagenda amwigisha, tishaka kumera uku, shaka kusuku. Ndakubwire, nimba uziko ukimeze nka kuriya kwa mbere, ndizera neza ko atamwami Yesu wakiriye. By'ukuri byonzi nuko iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ko Kristo ari muri we aramwigisha akamuhindura, aramwigisha akamugira uwo akeneye. Ntabwo aguma ari kwa kundi, ahubwo aba uwundi muntu, mu nyambaro, mu mvugo, ukwasa, mu mutima hose Kristo aramuhindura. Nimwemere kuyoborwa na Kristo, ntimwiyobore. Imyenda mwambare imyenda ishimisha Imana, ntimwambare imyenda ibashimisha, ahubwo ishimisha Imana. Imyenda Imana inezererwa, kubera ko umugeni ahari hose akwiye kuba yiteguye. Uri mu kazi kawe, uri mu cyumba uryamye, uri aho utekera, uri mu muhanda, umugeni wa Kristo akwiye kwama yiteguriye Kristo, kubera ko umwanya wari wo wose. Nimwibuke ko Yesu Kristo atigeze avuga igihe, umunsi, isaha, amasegonda azazira. Yavuze ko azaza giturumbuka, azaza nk'umujura. Rero icyo nakubwira mwene data urimo uranyumviriza, ukwiye kureba ikintu cyari cyo cyose ukigenderamo ukakivanamo. Ukwiye kwikontora kandi ukireba guhera ku mutwe kugera ku maguru, ukareba ibyo ugikora bitanezereza Imana maze ubireke. Ukareba mu mutima wawe ni igiki kikirimo cy'umwanda kugira ngo gisohore kikuvemo. Ijuru riragoye kujamwo. Reka ndakubwire uri muranyumviriza, izo nyigisho bariko barakwigisha aho usenga, bakubwira inyigisho zo kugubesha, inyigisho zikugumiza mu isi, batakubwiza ukuri, uzabibona kuri wa munsi. Kuri wa munsi niho uzabibona, kandi nta kugaruka kwihana bizaba bikiriho. Icyo nakubwira cyo rero, wari ukwiye gushaka Imana ku gatwe kawe. Shaka Yesu ku gatwe kawe, usenga Imana, ubaza Imana ku gatwe kawe, ati mbese Yesu ushaka ngende gute, ushaka nse gute, ko mu rushengero bigisha ibintu biriya, nzemere gute? Nyobora Yesu. Uwo Yesu ari muri we wazakuyobora ibyo ukwiye gukora. Reka kumva ibyo abapasiteri banyu bariko barababwira ngo nta kibazo, ngo nta kibazo. Mwene data, ikibazo kiriho, ikibazo kiriho, ikibazo kiriho mwene data.
mu rushengero ntabwo bakubwiza ukuri, ntabwo bakubwiza ukuri ku bijyanye n'inyambaro, ntibakubwiza ukuri ku bijyanye n'ukuntu umukristo akwiye gusa, ntibakubwiza ukuri. Mbese hari ibintu byinshi batabigisha, kandi namwe mwaramaze gufata izo nyigisho babigisha muzishyira muri mwebwe, nizo muri ko muragenderana. Yamara hakuyoborwa na Kristo kubera ko ab'Imana cyangwa se abakristo, Kristo arabazi kandi nabo baramuzi. Yoborwa na Kristo kubera ko Kristo azaza gutora umugeni we, niwe azaza gutwara. Ntabwo azaza gutwara bariya bose buzuye mu rushengero, azaza gutora bamwe bari mwabo b'urushengero, bamwe ariko intama ze nizo zizajana na Yesu. Mwene data, icyo nakubwira n'ukuri, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, muze mwumvira umwuka wera. Umwuka wera hari abo aganiriza, bakora ikintu bakumva umutima uranze ariko bakaguma bagikora. Umwuka wera ntago ari ngombwa aze kukuganiriza. Umwuka wera ntago ari ngombwa ngo aze mu nzozi zawe. Aravugira no mu bitekerezo, avugira no mu mutima, cyangwa se akaguha isayini mu mutima wawe. Benshi muri umva amasayini ariko mugakengera ayo masayini, mukaguma mukora ibyo umwuka arimo arababuza, kubera inyigisho mubona, kubera amagambo babatamitse iyo musengera. Umupasiteri ntago ashobora kukubwira ukuntu we wakwambara, yamara barazi ko inzira ije mu ijuru ni inzira ifunganye, ni inzira igoye, ni inzira irimo ishamba, irimo amawa, irimo amabuye, irimo ikintu cyose cyose kigoranye. Niyo mpamvu abantu benshi badashaka kwinyuramo, ahubwo bashaka kunyura mu nzira itabagoye. Ibi rero by'abanyura mu nzira itabagoye nibyo barimo barigisha, nibyo barimo barabatamika. Ariko ibyo umuntu anyura mu inzira nto ifunganye ntabwo babigisha. Gusa nje kukubwira ko Imana yo mu ijuru irakeneye ko uyumvira. Imana yo mu ijuru irakeneye ko wewe ukora ibyo ikeneye. Reka gukora ibyo pasiteri ariko arakenera, kora iby'Imana yawe irimo irakenera. Genda uko Imana yawe irimo irakuyobora. Niba utazi uko ugenda, egera Imana nayo izakwegera. Niba utazi uko ukwiye kumera, niwegera Imana nayo izakwibira amabanga. Haleluya! Nimwegera Imana nayo izabibira amabanga. Bene data, umuntu wari we wese yaba ari mwaranyumviriza, haleluya, akwiye kugira iki? Akwiye kwisubiraho, akareba ni giki arimo arakora kitanezereza Imana, ni giki arimo arakora kitanezereza Imana. Hanyuma agira iki?
ahinduke, kubera ko iriya nzira ifunganye ntabwo izakwinjirwamwo bose. Iriya nzira ifunganye umva, ririya juru rizakwinjirwamwo na ba bandi bemeye kwiheba. Gusa birababaje kwama wumva ijambo ry'Imana ukaguma urikengera, kandi ari Imana iba iriko iravugana nawe inyuze mu bantuze, mu bakozi bayo. Ngewe rero nje kukubwira itangazo. Nje kukubwira itangazo, niwaryemera ni byiza, niwaryanga n'akazi kawe. Wumva utakumva, amaraso yawe rwose ntago azaba andiko. N'Imana yo mu ijuru, n'Imana yo mu ijuru irabibona ko amaraso yanyu rwose ntago azambagwako. Kuko ngewe nje kukubwira iby'Imana ishaka ko ndababwira. Ubu udashaka kumva n'akazi ke, uwumva nawe Imana imuha umugisha. Abafata amatwi yabo bakayica n'akazi kabo. Reka dusenge Imana, hanyuma duhamagare Imana, hanyuma dutangire. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Mana Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndakweretse amagambo ngiye gushikiriza abantu bawe, maze Mwami Yesu uyakurikirane, uha umugisha umuntu wari wese agiye kuyumviriza. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Ntidutinde, dusome ijambo ry'Imana. Gusubira mu byagezwe igice 21 ku murongo wa 5. Ntihaze hagire izina mukobwa yambarana impuzu n'izina muhungu, canke ngo hagire izina muhungu yambarana n'izina mukobwa, kuko ukoze ibyo wese aba abaye ikizira kuhoraho Imana yanyu. Iri ni jambo ririko irabwira umuntu ari wese, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umukobwa, yaba umusore. Ntihaze hagire igitsina mukobwa cyambarana n'igitsina muhungu. Ntihagire igitsina muhungu cyambarana n'igitsina mukobwa. Haleluya. Ibyo ngibyo musanzwe mubizi rega mwene data. Ibyo ngibyo usanzwe ubizi k'Imana ibyanga. Urabizi, ariko nkuko nabivuze, wakuruwe n'isi, wakuruwe n'iterambere, yamara wibagirwa ko iyi si utazayigumamo. Abakobwa barambara amapataro bakajana mu rushengero, abagore bakambara amapataro bakajana mu rushengero, abagabo nabo ugasanga amarangi bashize ku mutwe, abagabo ugasanga impeta zingahe barazambaye, abasore ugasanga baratobaguye amatwi. Ibyo byose kabisa, abo bose baracari imbohe ya shetani. Abo bose bakora ibyo baracaboshwe, kubera ko ntushobora kuja mu ijuru ugifitiye ideni shetani. Ayo mapataro, ubwo bubana, ibyo byose ni ibintu shetani yazanye mu isi kugira ngo bikureho ijambo Imana yashizeho, ribuza amapataro ku bagore, ribuza amajipo ku bagabo. Ariko noneho muri ko murafata ibintu shetani yazanye mu isi ngo niterambere, mwebwe mukabikurikiza. Iyaba Imana yabahumura amaso mukabona ko
cyangwa se Imana ikabavugira mu bitekerezo cyangwa se ikabaha ibitekerezo, mukamenya ko bino byose biriko biraza kugira ngo bipinge ijambo Imana yashizeho cyangwa se ijambo yavuze. Umugore cyangwa umukobwa ntabwo yarakwiye kwambara ipataro, kubera ko ipataro yagenewe umugabo. Ariko Shitani yazanye ibintu byitwa ngo ni iterambere, ngo n'umugore aremerewe kwambara ipataro n'utubana byose. Yamara abantu nabo batari mu nzira ifunganye by'ukuri, baca bagira iki? Baca babikora. Mwene data, icyo nakubwira, izo pataro zawe wambara nta juru uzabijanamo. Uko n'ukuri kandi washaka ubyandika ahantu, shaka ubyandike ahantu. Ntimuvuge ngo ni isezerano rya kera. Reka ndakubwire, ibiriko biradushikaho ubu nibyo mu isezerano rya kera. Ubuhanuzi Imana izana nibyo no mu isezerano rya kera. Kuza muvuga ngo ibyo nibyo mu isezerano rya kera, uzamenya ko Imana iri seriye umaze gupfa ukava mu mubiri. Wa musore, wa mugabo we, ayo marangi muriko murishira ku mutwe, izo nyogosho zavuye ikuzimu. Reka ndakubwire mwene data, muragenda gucagura amamodere ngo bagire ngo bamwe. None uriya muntu ugira ngo umwuka umurimwo urawuzi? Iriya nyogosho yo kwiyandikishaho mu muntu ze mu mutwe, mukagira ibintu sinzi ibyo ari byo. Ese izo nyogosho kweri wumva ari iz'umukristo? Mbese ni kubera iki mudashobora kwiyanga kubera Kristo? Ni kubera iki mudashobora ni kubera iki mudashobora kugenda nk'uko Yesu Kristo akeneye? None nimba ukunze iby'isi, wumva wakunda n'ijuru? Ni gute? Ntibijana. Ukunze iby'isi ntabwo wakunda n'ijuru. Izo nyambaro basore, bagabo, muri ko muragira iki? Muri kumurambara. Abagabo musigaye mwambara amashati y'abana, mukambara udupataro tw'abana, ugasanga mwaregeje, hanyuma ukavuga ngo uri umukristo. Nta mukristo yambara uko n'ukuri. Nta mukristo rwose yigira uko. Ibyo muriko murakora byose, ibyo muriko murakora mubikora muvuga ngo Imana ngo ireba mu mutima gusa. Iyo nyigisho umuntu ayikwigishije yarakuyobeje pepe. Iyaba Imana ireba mu mutima gusa, ntabwo iyo bivuga ko uyu mubiri ari inzu y'Umwuka Wera, ngo kandi uwonona umubiri izamurimbura. Iyaba Imana ireba mu mutima gusa, ijambo ntago riba rivuga riti ngo nimushikirize imibiri yanyu nk'ibimazi byera byemerwa n'Imana. Iyaba Imana ireba mu mutima gusa, ntago yari gufata umubiri ikawurema neza
iba yarakuzanye uri spiriti, iba yarakuzanye uri spiriti, ukagenda uri spiriti kubera ko atamubiri rwose ireba. Ariko noneho kuba Imana yarafashe umwanya igafata umubiri ikawurema, igafata n'umwuka wayo igahumekera mu muntu, hanyuma uwo muntu akaba muzima, bishatse kuvuga ko n'uyu mubiri Imana irawureba. Yamara yavuze iti ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Rero shitani yazanye ibintu bipinga ijambo Imana yavuze. Iryo jambo Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, shitani we ntabinezererwa, ahubwo aragerageza akazana ibintu biriko birapinga iryo jambo. Ati Imana yakuremye nabi, iti katagura ingohe, ati rwose wishize akawanja, ati wasa neza, ati utoboye amatwi ukambara amaherena rwose, ati neza, ati n'ubundi wari mubi, ariko wishize agapudre n'imishatsi ukaja no gusukisha, ati rwose waba umeze neza, ati reba izo nzara zawe ukuntu zimeze, ati ariko usizeho akarangi, ati wacu usa neza. Ibyo byose nibiriko birapinga rya jambo rivuga riti tureme umuntu mu ishusho yacu. Kubera ko iyo ufashe ibyo bintu ukabyishirako, mbese muze murebe ifoto y'umuntu yisize, muze murebe n'ifoto y'umuntu atisize ukuntu abasa. Umuntu yisize asa ukundi, umuntu atisize nawe asa ukundi. Uri kurareba amafoto n'abantu babiri kabisa. None wowe mwene data, ico ngico ntago ugitekerezaho basi ngo utekereze, ufate ikiyo wifotore ifoto uri warisize, hanyuma ngo wifotore utisize ngo urebe itandukaniro. Erega murazi kari bibi, ariko mwe ntago mushagiye, ntimushaka kubiheba. Ibyo bintu biriko birabakurura byavuye kwa shitani. Yamara uwoba koko azi kari mwaraja mu ijuru, akwiye gukora iby'Imana ikeneye. Imana yo mu ijuru iyo iriko irareba umugabo yambaye ijipo, yashize ko n'ibintu ku munwa, kandi Imana yo mu ijuru yarahaye icyubahiro umuntu yitwa umugabo. Umugabo akiyambura icyubahiro Imana yamuhaye nk'umugabo, we agashaka kwitwa umugore, kandi Imana yarafashe umugore ikamushira munsi y'umugabo. None iyo Mana kweri iri mirareba ibyo bintu kugira ngo iranezerwa? Iyo Mana ntago inezerwa, kubera kubu umugore ntagishaka kwitwa umugore, ashaka kuba umugabo. Umugabo nawe ntagishaka kwitwa umugabo, ashaka kuba umugore. Mbese ubu ngubu n'amafilime ubu abantu asigaye bakina, usanga umugabo yihinduye umugore, yashize ku igitenge, igitambara mu mutwe, n'ama makeup n'ibiki byose. Ibyo ngibyo nibyo biriko birakwereka ko abantu ntibagikeneye kwitwa abagabo. Ibyo bintu byose ni shitani ari mwarabizana kugira ngo bipinge amagambo Imana yavuze. Umugabo arimo ariyambura icyubahiro cye cy'umugabo. Buriya umugabo Imana yamuhaye icyubahiro, ariko ntago babizi. Abagore nabo Imana yabakuye mu igufa ryo mu rubavu,
rivuye mu mugabo, bishatse kuvuga ko ari munsi y'umugabo. Umugore ari munsi y'umugabo, ariko ibyo byose iki gihe ntibigikurikizwa. Bazanye ibindi bivuguruza ijambo ry'Imana. Ati uburenganzira bw'umugore, ati umugore ni wari hejuru. Ndi ku kazi, sinibuka ko nayo nagiye muri break kuruhuka. Naragiye mbona umusaza arahagurutse ku ntebe, ambwira ngo nicare. Ndatangara, umusaza ari nka papa ahaguruke ave ku ntebe ngo nge nicare. Birantangaza, nge ndanga. Maze kwanga, aragerageza ngo nje kwicara wapi. Naciye ndamubwira amagambo y'Imana. Hanyuma we ibyo yambwiye ati ngo umugore ngo ni wari hejuru, ngo ni wazi ubwa mbere. Urumva bishatse kuvuga ko abagabo aribo bagiye hasi y'abagore. Bishatse kuvuga ko abagabo aribo bategekwa n'abagore. Mbese bishatse kuvuga ko cya cyubahiro Imana yabahaye ko bacyatswe na Shetani. Byarantangaje, umusaza kabisa kuzi ngo nahaguruke nge nicare. Kubera iki ibyo nabikora? Rwose naranze ndahagarara. Rwose. Iryo kosa ntabwo narikora uko ngewe ndazi ijambo ry'Imana, nzi ko umugabo ari umutwe w'urugo. Rero we wa mugabo wewe urimo uriyaka icyubahiro Imana yaguhaye cy'umugabo, ugaca ufata ijipo ukambara, ugafata n'agashakoshi k'umugore wawe ugakubitamwo, ugafata n'isutiya y'umugore wawe, ugafata sinzi nambara amavoka, sinzi nambara ari bitunguru, sinzi nambara ari inyanya ushira ngo ugira amabere. Nge ntabwo ndabizi, ariko ibyo ngibyo byose ubikora uzi ko uteye iseseme Imana. Uteye iseseme Imana. Uri kuranyumviriza? Abagabo rwose murafata imishatsi mugashyiramo za kanta, mugashyiramo za produit, mugashyiramo mugasukisha. Ahubwo biranatangaje kuba umugabo yisukisha. Isi kweri, isi yabayobeje, isi yabajanye kure. Ibyo byose ni ibintu biriko biragwanya nde? Imana. Ibyo byose ni ibintu biriko biragwanya Imana, kugira ngo umwana w'umuntu Imana yaremye akengera Imana binyuze muri Shetani. Abakobwa, abagore ngo imyenda bambaye yitwa ngo miremire, ijipo cyangwa ikanzu igeze ku mavi, kumanura ntibakeneye. Ibyo nibyo bakecuru. Ariko ntumenye ko uri murigira nabi. Erega kuri wa munsi niho uzabimenya. Kuri wa munsi niho uzabimenya. Umukristo ukuntu aba akwiye kwambara gikristo. Aba akwiye kwambara gikristo. Haleluya. Umukristo ntago aba akwiye kwifata nk'uko yishakiye. Umukristo aba akwiye kuyoborwa na Kristo.
kubera ko uba wabaye uwa Kristo. Kristo ni waba akwiye kukuyobora. Haleluya. Rwose mwaba mama mwe n'abakobwa, ayo majipa banya mabuno yanyu, ubuyunguruzo mwambara, ayo ubwo iyo midodo ibyo ubwo buri baya mwambara, ugasanga hano mbese amabere yazamutse no aragaragara imezuku. Izo nyambaro mwambara zikabonekesha mu kwaha, yamara mwari mukwiye kuhafuka. Izo ntago ari nyambaro z'abakristo. Izo ntago ari nyambaro z'abakristo. Umukristo arisonera. Umukristo yubaha Kristo. Umukristo agenda uko Imana ikeneye, kubera ko Imana ni we nyene ijuru. Rero ijuru ntago ginjigwamwo n'imyanda itandukanye, ntago ginjigwamwo n'utumini n'udupataro n'uduki twose two mw'isi. Hinjiramwo abantu baretse ibyo bintu by'isi, bagakurikira Kristo, bakambara bakikwiza. Bese bagakurikiza rya jambo ngo tureme umuntu nk'uko dusa. Kubera ko Imana nta makeup, nta bisuko, nta biki. Mwene data, iyo Imana yashaka kugira ibisuko, uba wavutse ufite ibisuko, uba wavutse ufite irangi, uba wavutse mbese wambaye amahereni. Kubera ko ari by'Imana ibikeneye, uba wavutse utoboye. Ariko Imana yakuremye ukwisa. Rero iyo murishira k'ibintu bituma Imana ibabara, nukuri muri ko muri kururira, muri ko muri kwegera umuvumo. Mwene data muranyumviriza, ndakwinginze wibuke hariya wagoye. Wibuke hariya waguye maze ubyuke. Ngende ikunda gukangurira ubwami bw'Imana. Ndimwo ndagukangurira ubwami bw'Imana, kubera ko mwarasinziriye. Musinziriye muri hehe? Muri mu rushengero. Ese washatse Imana ku gatwe kawe? Shaka Imana ku gatwe kawe. Ruriya rushengero n'inzu iyo bateraniramwo bose, ariko Imana iba iri muri wewe. Ni wewe uyivanaho ukaja mu rushengero. Imana muba muri kumwe, uryamye, uri mu kazi, uri hehe, Imana muragendana. Ese wakoze iby'Imana ikeneye? None se basi niba utemera ko bino ndiko ndakubwira karukuri, genda usenge mama, genda usenge mukobwa, fata amasengesho yo kwiyiriza, ubaza Imana. Kuko ndazi ko benshi muri bubipinge, ndabizi, ariko ni sawa, kuko nibyo bihe tugezemwo. Abantu ntibagishaka ubutumwa bwiza, bashaka ibanezereza. Ariko noneho egera Imana nayo izakwegera. Egera Imana uyibaze ati mbese Mana nambare gute? Ati mbese Mana nse gute? Ati mbese Mana umukristo ari mwaraja mu ijuru by'ukuri akwiye kumera gute? Imana ni papa, Imana ni umubyeyi. Kuba uzaba wayibajije, Imana izayibona kuko gushaka kuja hehe mu ijuru, nayo izaguhishurira. Izaguhishurira. Ndazi ko benshi ubu Imana amaze kubabwira. Benshi Imana yarayibabwiye. Kubera gushaka kumenya gusa. Kubera gushaka kumenya uko umukristo nyakuri
akwiye kugira iki? Akwiye kuba asa. Ukwiye kuba ukirinye mu mutima wawe, ukaba ukirinye no ku mubiri wawe. Imana ntikubone agasembwa ku mubiri, kubera ko uyu mubiri ni inzu y'umwuka wera. Uyu mubiri ni inzu y'umwuka wera, ntabwo dukwiye kugira iki? Kuyanduza. Rero mwene data, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, nukuri iriya nzira afunganye nk'uko basingira uko irafunganye. Umuntu akwiye kwiheba kubera Kristo. Ibyo yakunda ataramenya Kristo akwiye kubiheba. Ibintu byose yabona ko ari byiza mbere, ariko ubu ari muri Kristo Yesu, akwiye kubiheba akagendana na Yesu. Ndiza neza ko imahena yawe yataye ntaco wohomba. Ibyo bintu wisiga ku mubiretse, ndiza neza ko ataco wokwica. Ahubwo Imana ikintu izacitangira kugiza, citangira kugira deliverance. Ikintu citwa deliverance. Imana izacitangira kuguha isura nziza. Niyabona ibipudre wataye, amakanta wataye, ingohe zawe mbese urusige waraziretse, mbese Imana izacitangira, mbese nabyite kukurema bushasha. Reka ndakubwira akarorero. Njyewe ukumubona asa ntago ariko narimeze. Narimeze nabi. Ariko igihe Imana yaziransanga, inyereka ukuntu umukristo akwiye kwambara, ukuntu umukristo akwiye gusa, narabisengera, nari ndabikeneye. Narabisengera, narabikenera kumenya by'ukuri, kubera ko bavuga ngo Imana ireba mu mutima gusa. Nanjye nkafata rya jambo bavuga ngo Imana ireba mu mutima gusa, nanjye nkagenda kwigisha, kubera ko ngenda nduwe Imana atwanije. Naciye ntangira kwigisha nambaye imishatsi, nambaye hano ku munwa n'akanuzenyino, kubera ko inyigisho zari zuzuyeho zavuga ziti ngo Imana ireba mu mutima gusa. Ariko noneho ntarabisengera, umwuka we yaranganiriza, nanjye nkaza nivugana nk'umuntu ari umusazi. Hanyuma noneho naciye ngira umwete wo kubisengera, ndabisengera, Imana iza irampishurira byinshi. Narababwiye ko amavuta nisiga, narose mbona uwo twari dukundanye yanyanze, simenye icyo yanyangiye. Hanyuma ndiko ndigira, sinzi ukuntu ahindukiye inyuma, ndahabona ikiyo, noneho ndibona, sanga ndafite ibintu mengo nifaranga mu maso, camenya ko ari amavuta nisiga. Sinzi ukuntu arebye ku ruhande, mbona igikotori. Hari igikotori nabonye mu nzozi zanjye ngo nakwisiga, ibyo bintu by'ifaranga bikamva ko. Ayo mavuta naragiye kuyashaka mu isoko ndayabona. Nawe narayabonye mu isoko. Amavuta nisiga ntago yari amavuta meza. Kuba narayisiga Imana itayemera, yari amavuta meza. Uku nguku ubona sana kubera Imana aragirangira deliverance. Hari inzozi naguma ndota, mbona ngirirwa deliverance, mbona ibintu biza birava mu kanwa bisohoka, biva ino bisohoka,
nkabona ndikundagirirwa deliverance nyinshi cyane, ariko nabireba nkasanga ni bya bindi nge nishize ko nibyo biriko biramvamwo. Yamara mu buryo bw'umwuka mwene data wisiga ibyo bintu uboneka nabi. Mu buryo bw'umwuka Imana ikubona ikindi kintu kubera ko uba wishize k'ibinyamahanga. Rero iyo ubitaye Imana ikitangira yo nyine kugukirira mu buryo bw'umwuka kugira ngo igukuremo biriya bintu byose by'inyamahanga wishize ko, kugira ngo yo nyine kugire nk'uko yishakiye, wongere ube uwundi muntu muzima. Rero iyi sura mubona afite ni ukubera Imana. Ngiye nta mavuta nisiga yandi, nisiga gikotori neretswe binyuze mu nzozi. Amavuta yanjye ni gikotori rwose. Rero mwene data, icyo nakubwira, wari ukwiye kwemera Imana ikakuyobora kubera ko niyo ibizi ibintu byiza kuri wewe. Ndakubwire ko umuntu wese yihinduye, ariko uracafite amahirwe ukiri muzima kubera ko Imana ashobora kuguha kwihana ibyo bintu ukabireka. Imana igacitangira kugukirina mu buryo bw'umwuka, kugukirina mu buryo bw'umwuka, ikagukura mu iyo myanda mu buryo bw'umwuka, hanyuma bikazaseruka no ku mubiri, ukazasanga abaye neza, wagize mu maso heza, usa neza, usa neza rwose nta kibazo. Haleluya. Mwene data, umuntu rero yaba ari mu nzira, umuntu rero yaba ari mwashaka kunyura mu nzira ifunganye, agifite ibinyamahanga akwiye kubyiyambura, hanyuma akabandanya na Kristo. Akabandanya na Kristo. Umwami Yesu nabaho umugisha. Ndabinginze no video muyirungikire bagenzi banyu kugira ngo nabo ibafashe mu izina rya Yesu Kristo. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ndagushima ko aya magambo ushikije abantu bawe. Ndakwinginze mwami Yesu, haleluya, uherekeza no magambo ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibagiye neza, Imana ibarinde mu izina rya Yesu Kristo. Amen.